ndagushimiye kuba uhisemo gukurikirana gahunda zose za La Grazia Africa aho uherereye mu mande zitandukanye zigize kino gihugu cy'u Rwanda. Nkuko mumaje kubimenyera, icyabiri kiganiro indyo y'amakuru aho tuba turebera hamwe n'ibiki bikomeje kuvugwa, kwandika, gutangazwa mu bitangazamakuru ndetse n'ahandi hatandukanye, aba kuri imihanda, yaba kuri murandasi, kuri social media, ku ma platform atandukanye. Reka nkubwire ko kuri iyi nshuro mu karere ka Ruhango mu gice cy'amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda, umusore yatemye nyina avuga ko yamwitiranyije na Sekibi. Umusore w'imyaka igera kuri 20 wo mu karere ka Ruhango yatemye nyina w'imyaka isaga 70 y'amavuko. Birumvikana ko yarageze mu zabukuru, ubundi amukomeretsa ahantu hatandukanye, yiregura avuga ko yari yamwitiranyije na Satani. Uyu musore yabanaga na nyina mu mudugudu wa Karehe, akagari ka Bunyongombe, umurenge wa Ruhango, hano mu karere ka Ruhango n'ubundi. Mu gitondo nibwo uyu musore yatemye nyina, amukomeretsa ku ijosi, ku kaboko ndetse no mu kiganza. Bamubajije impamvu yamutemye, avuga ko atatemye umuntu ahubwo yatemaga Satani, ari nacyo cyamuhaga imbaraga n'ubushobozi bwo gukomeza kumukomeretsa. Tuvane dukesha iyi nkuru yatangaje ko uyu mubyeyi yahise agwa muri koma, bikekwa ko uyu muhungu we afite uburwayi bwo mu mutwe bwamuteye gukora ibi byose. Umwe mu babonye ibi biba yavuze ko bamusanze yikingiranye mu cyumba, avuga ko adashaka Satani. Abaturanyi babo bavuze ko iyi ari inshuro ya kabiri bibaye, basaba inzego z'ubuyobozi ko uyu musore yafatwa bakamugomana cyangwa se bakabatandukanya kuko byarangira yishe nyina. Kuri ubu polisi ikorera mu karere ka Ruhango yafashe uwo musore mujyana ku bitaro by'intara kwitabwaho kuko yagaragazaga imyitwarire y'ufite uburwayi bwo mu mutwe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hassan yabwiye TV1 ko ubusanzwe iyo ufite uburwayi bwo mu mutwe udafata imiti uko bikwiye uhindura imyitwarire, aho yagize ati twafashe umwanzuro ko aho ari kwa muganga abafatirayo imiti, nyuma azoherezwa mu bitaro Indera kugira ngo akomeze akurikiranwe, nyuma nibabona ko ari koroherwa azoherezwa mu rugo, hanyuma akomeze akurikiranwe n'inzego za polisi. Rakubwira ko umuntu ukoze icyaha asanzwe afite uburwayi bwo mu mutwe nashobora kubihanirwa nk'uko itegeko nimero 68/2018 ryo kwa 30 z'ukwa 8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ngayo nk'uko reka mbashimire kubana nanjye hano kuri La Grazia Africa. Ibiganiro n'andi makuru hano kuri La Grazia Africa birakomeza bigenda gisugiranya umwanya ku wundi.